Može da se povolimo. Idemo sada u 6. trubu i napravit ćemo prelaz iz 5. u 6. trubu. Oče nebeski, evo ja te molim, Gospode, za tvog duha i ja te molim, Svetog Duha, da nam daš razumevanje i da nam otvoriš srce i da ako imamo neke predrasude, da možemo da stavimo predrasude sa strane, da saslušamo, da vidimo da li ovo drži vodu, da li svi simboli moraju da se interpretiraju pravilno. Da možemo da razumijemo šta je 5. truba. A ne samo jedan simbol ili dva, a ovih drugih 7, 8 simbola da zanemarimo, nego svaki simbol da ima svoje značenje. Zna se šta je zvezda, Božji čovjek, otpad, bezdan je uvijek pustinja u Bibliji, skakavci su uvijek istočni narodi, nisu uništavali subotare, nego su uništavali Bizantince i katolike, kao što piše 4. stih. Imali su duge kose, kao što piše 6. stih. Imali su brkove, kao što piše 7. stih. Imali su krune, mitrati su se zvali i u Ezekielu i u historiji. Plini, povjesničar, govori. Znači sve se ispunilo. I pala je zvezda u pustinju, to je Kaba, oni štuju, malo i bukvalno ima da je to meteor. Znači svaki stih ima ispunjenje svoje i tačno je u tom periodu 5. truba, to je odgovor na 4. pečat. To je 4. pečat ima 2, i duhovno i fizički. I hvala ti, Gospode, da znam, i to je taj period srednjeg veka kada je otpalu crkvu Bog kaznio sa napadom islama. Znači mi vidimo da su trube kazne nad bezbožnicima koji su proganjali ljude u pečatima. I svaka truba odgovara svakom pečatu. I sad smo tu. I Gospode, daj da razumijemo i šta je 150 dana, šta je to, kad je to došao taj period, i da razumijemo 6. trubu poslije, da vidimo i poslije i adventni pokret koji se javlja u 10. poglavlju. I poslije 7. trubu u 11. Gospode, daj nam Svetog Duha da razumijemo, daj nam tvoj mir, otvori naše oči, u Isusovo ime. Amen. Ok, znači došli smo do kraja 5. trube. I u 5. trubi, znači još nismo komentirali 10. stih. I kaže, njihova moć beše da nanose bol ljudima 5 mjeseci. Aha, proročanstvo kaže 5 mjeseci. A jedan mjesec je koliko dana? 30 dana. 5 mjeseci? 150 dana, za godinu 150 godina. I sad, malo je interpretatorima bilo čudno kako 150 godina. Arapi su od 650. godine, sad da vidite kako su se oni razmnožili i baš su imali konje. Ovdje kaže, skakavci bijaše kao konji spremni za boj, piše Otkrivenje 9.3, a Arapi su bili prva sila u historiji čovječanstva koja nije skoro imala ništa pešadije, nego većina konji. I to su imali one arapske konje, najbolje konje na celoj zemlji. I oni su toliko... Inače ti imaš 20.000 pešadije i onda imaš 2.000 konjanika. I to skupo konje, ko će da hrani sve to. A oni imaju 20.000 konja, a malo pešadije. To je totalno suprotno i oni su sve osvajali. To nije bilo taktike, to nisu znali Bizantinci koju taktiku na ovo kad to konji sa svih strana. I poslije su i Turci isto sa konjima. Znači konji su bili baš njihovo oružje i evo, baš piše, beše kao konji spremni za boj. I arapsko širenje je bilo, znači, iz bezdana, to je totalno, ovdje kad odete u ovu pustinju, to je totalni abisos. Kao površina mjeseca, kao zemlja kad bude uništena nakon milenija, kaže, bit će bezdan. I one su iz Meke, Medine krenuli i osvojili sve do Španije, osvojili tu Bizantince, pobedili Vizigote koji su postali katolici, a tu Perzijance, sve su ovo osvojili, hrišćane u Aleksandriji, ovo je sve bilo hrišćansko područje, ovo je sve bilo hrišćansko područje. I kaže Bog, ali ne napadajte one koje štuju subotu. I zaista nisu. Nisu napadali Nestorijance, Jakobite, i nisu napadali niti Nazarene, i nisu napadali Arijance, isto nisu napadali. Njih nisu dirali, ali Bizantince, katolike, kaže, oni što imaju obrijano teme, njih pum. Baš kao što kaže proročanstvo 9. stih, da samo one koji nemaju pečat Božji na čelima svojim. Evo, to smo sad vidjeli. I sad
u kojem oni su Arapi, vidite kako imali su te krune na glavama, stavljali su si kao krune, te turbane i kaže sabejski Arapi lepe krune na glave. Kao što kaže ovaj rimski historičar, kaže rimski historičar ih naziva ih krunisani, mitrati. Oni idu nepostrižene kose kao žene, obrijane brade osim na gornjoj usni, a kod drugih ni to nije obrijano. To kaže Plini, Historia Naturalis, volumen 1, 6, poglavlje 162. strana. Znači, to je bio opis, tačno opis Arapa u ono vrijeme. I imali su i lažnog proroka, i rep, tačno. Znači, svaki stih je totalno ispunjen u islamu. I sad, gdje je tih 150 godina? Gdje je ta tih 50 godina? Kaže, nakon smrti proroka Muhameda 632. godine, rana islamska država bila je kalifat, koji su vodili kalifi, što znači nasljednici, sa naglaskom na vjerskom i zajedničkom vodstvu. Kuran, sura 27.34, upozorava na korupciju kraljeva, što je utjecalo na preferiranje kalifa, a ne kraljeva i kraljevske dinastije. Oni nisu imali careve, oni su imali kraljeve, oni su imali ovako sve razdvojene, pa kalif, umajad i različite kalifati. I sad, i poslije kad su Turci preuzeli islam od Arapa i od Perzijanaca, onda su Turci krenuli, i Turci su isto bili begovi, nisu imali cara. Dok jedan Turčin nije rekao, hoće da ujedini sva turska plemena, i on je prvi sultan. Prvi put da su ti skakavci sa istoka dobili cara. Ovdje kaže, imali su nad sobom cara. Kaže, anđela bezdana, čije je ime na jevrejskom Abadon, a na grčkom Apolion. Apolion znači uništavač. On je napadač. Abadon, uništavač. Znači, nekog cara su imali i kaže, nanose bol ljudima 5 mjeseci, a imali su nad sobom cara. Znači, nikad nisu dobili cara, tek prvi car, pod nastavnicima, ili sultan je bio Osman. Osman, kad su muslimani konačno dobili jednog ujedinjenog vođu, i oni su poslije se zovu Osmanlije zbog toga. Dobili su cara nad sobom. Sad, prethodno decentralizovana turska plemena postala su prava muka za otpadničko vizantijsko carstvo, kada je 27. jula 1299. godine Osman postao sultan nad svim turskim snagama, uspostavio ujedinjeno otomansko carstvo i počeo svim snagama da napada Vizantiju. Znači ovako, kaže da nanose bol ljudima 5 mjeseci. I imali su cara u tom trenutku. Znači, zašto se zove Abadon Apolion? Osman je bio jako surov. On je, na primjer, turski begovi, oni su htjeli da imaju dobre trgovačke veze sa Vizantom. Zato što Vizant, Konstantinopol, on je imao poveznicu sa brodovima, sa svim gradovima u Europi. I onda su oni mislili, ako mi osvojimo Konstantinopol, onda oni neće da trguju s nama jer mi smo muslimani. I onda bolje da ih pustimo da tu žive i onda mi od njih da nam plaćaju danak. I da oni mogu imati koristi od tog Konstantinopola. Ali Osman je rekao ne, nego Muhamed je rekao džihad. I moramo da osvojimo cijeli svet, a ne samo malo što smo osvojili Tursku. Mi moramo da osvojimo cijeli svet i one Arape što su otpali od Boga, što se druže tamo sa Židovima, sve mora da osvojimo. I on je, a njegov ujak kaže, joj Osman, nemoj tako da govoriš, a on vadi sablju i odreže glavu ujku, usred celog skupa svih drugih vođa turskih. I on kaže, ko je za mene i za Allaha? A oni svi smo s tobom, Osman, svi smo s tobom. I onda Osman je rekao, ajmo na konje. I onda su krenuli na Bodrum, na Bursu, pa na Konstantinopol i onda su počeli da napadaju. Osman nikad nije uspio da osvoji 150 godina tačno. Oni su, kad su dobili cara, tačno 150 godina kasnije su oni pokušavali da muče. Kaže ovako, stih kaže da nanose, ali da ih ne ubiju. Da ne ubiju carstvo, nego samo da ih muče. Vidite šta kaže, naređeno im je da ne ubijaju, nego da ih muče 5 mjeseci. Naravno, tu je bilo mnogo u tim napadima, puno mrtvih. Znači, Muhamed je ubio puno ljudi. Ne to znači da ne ubijaju, nego da ne ubijaju hrišćansko carstvo, cijelo carstvo da umre, nego da muče 5 mjeseci, 150 dana. Vidite sad 10. stih kaže,
i imali su repove sa žalcima. U njihovim repovima nalaze moć da 5 mjeseci nanose ljudima bol, ali ne da ih ubiju. Ne da unište Bizantsko carstvo, nego da ih muče. A 6. truba kaže ubij. Pazite šta kaže. Zatrubi 6. anđeo i kaže i oslobodiše se 4 anđela i godinu da pobiju 1/3 ljudi. Da pobiju. Vidiš, 6. truba pobiju. A 5. truba nemoj da pobiju, nego samo da ih muče. To je 5. truba. 5. truba im muče. A 6. truba uništili, osvojili Bizantsko carstvo. I onda oni, sad ćemo da vidimo šta to znači. I sad 5 mjeseci, 150 dana, tačno se ispunilo. Ispunilo se tačno proročanstvo. Kad je on postao car nad njima, kaže oni dobiše cara nad njima, kaže 5 mjeseci. 27. juli 1299. godine, 150 godina kasnije, u 1449. godine umire Bizantski car i dolazi novi car Konstantin 11. To je zadnji Bizantski car. Konstantin 11. 1449. godine, kad su njega izabrali da bude novi car Konstantinopola, on kaže ne, nego moram da pitam sultana da li mogu da postanem, da li mogu da sednem na prestolje. I on pošalje pismo, on je prvi bizantski car koji nije seo na prestolje, stavio krunu i rekao ja sam car, nego je išao da pita svog taticu sultana da li mogu ja da budem ili neko drugi ako ti kažeš, znači on je time potvrdio na papiru da je on vazal sultan. Izgubili su independentnost, nezavisnost. Znači 150 godina da muče i tačno za 150 godina kasnije i ubiju. Uzeli su sada. 4 godine kasnije sultan je došao i rekao nećeš više ni da budeš niti vazal, nego ću da osvojim. I 1653. godine pada Konstantinopol jer su izmislili topove. Po bom, Turci izmislili topove, srušili zidove i sa druge strane, dok su ovi popravljali zidove, oni s druge strane sa brodovima skočili na njih i osvojili ih s pomoć tih topova. To ćemo da vidimo, oni što šikljaju vatru u 6. trubi. I sad, znači 5 mjeseci, 150 godina, tačno se ispunilo. I sad ide 6. truba. I zatrubi 6. anđeo i čuh glas od 4 roga zlatnog žrtvenika koji je pred Bogom. Govoreći 6. anđelu koji je imao trubu. Kaže, otpusti 4 svezana anđela na veliku reku Eufrat. E sad, šta je to velika reka Eufrat? To je simbol čega? Reka Eufrat. Kroz šta prolazi reka Eufrat? Kroz koji grad? Vavilon. A Vavilon je simbol, ona bludnica, preljubnica, kurva, na njoj napiše, šta piše na njoj na čelu? Šta piše na čelu? Majka, tajna, Babilon veliki. Znači, Vavilon je simbol otpale crkve. To su i Bizantijska crkva i Katolička crkva su jedna i druga Babilon. Jedna i druga su ta bludnica. I sad kaže, otpusti 4 svezane anđela. A šta su 4 anđela? 4 anđela se spominju u Bibliji na mnogo mesta. Zaharija 1. poglavlje, Zaharija 6. poglavlje, čak i u Otkrivenju prvih 6. To su Božji poslanici. I čak imamo u Otkrivenju 7. poglavlje, kaže ona 4 anđela drže vetrove da ne napadnu zemlju. To će biti pred kraj, pred Isus dolazak. A ovdje kaže otpusti ih. To su Božje razaračke sile, su sile koje kontroliraju Božju snagu na ovoj zemlji. A on kaže pusti 4 anđela. Pusti 4 anđela na veliku reku Eufrat. A Eufrat kaže, šta kaže bludnica, šta su mnoge vode na kojima bludnica sedi? To su narodi, plemena, jezici koji podupiru katolički i pravoslavni sistem. Znači, vode su narodi koji veruju u lažnu religiju. I sad šta kaže Bog ovdje? Kazna. Kazna jer su ubijali Pavlikane, ubijali su Bogomile, ubijali su protestante u Rumuniji, ubijali su Bosansku crkvu, ubijali su Nazarene i Nestorijance, proganjali su. Kazna. Jao, to je drugi jao na otpalu crkvu. I kaže, i zatrubi 6. anđeo
i kaže otpusti 4 moja osvetnička anđela na narode koji su podržavali Babilon, na reku Eufrat. I oslobodiše se 4 anđela, to su Božji anđeli, to su Božje sile, koji bijehu pripravljeni za koliko? Za čas i za dan i mjesec i godinu. A šta je to? Interesantno. Šta je godina? 360 dana, je li tako? Znači 360... Hello? Ok. Znači, šta je jedan dan? Jedna godina. Mjesec? Znači 31. Onda godinu 360 godina. A čas? To smo prije. Koliko je jedan čas? 15 dana. 15 dana. Pola časa je jedan dan. Ok. Znači 15 dana. Čas je 15 dana. Jednu godinu, 30, 31, 391 godina i 15 dana. Nigde u Bibliji nema tako precizno proročanstvo da ide u dan. Sve druge su u godinu. 1260 godina. Okruglo. A ovo je jedini koji ide u dan. Ako se to ispuni baš u dan, to će da potvrdi adventističku doktrinu i vest kao ništa. Razumiješ? I sad, koliko, kaže, oslobodiše se za 391 godinu i 15 dana da pobiju 1/3 ljudi. A koliko je Turska osvojila? Vidite što kaže ovdje. 5. truba, kaže, imaju cara 5 mjeseci ne da ubiju, nego da muče. Znači, nisu ubili Bizantsko carstvo. Oni nisu mogli da ih osvoje. Bizantsko carstvo imalo 3 zida, Konstantinopol. 3 zida nisu mogli. A vode, imali su vode u cisternama koliko hoćeš. Oni su zalevali bašte, imali su vode, imali su od ispod vode. Justinijanove cisterne. Nisi mogao da ih osvojiš nikad. I 150 godina dok nisu izmislili točno. Imaju cara 5 mjeseci ne da ubiju, nego da muče. To je tačno 150 godina kad su izgubili nezavisnost Bizant. A onda 6. truba počinje, kaže, a sada im ne da 5 mjeseci ne da ubiju, nego da muče, a onda 1649. izgubili su nezavisnost tačno nakon 150 godina i onda beše im dato čas, dan, mjesec i godina da pobiju 1/3, da osvoje 1/3 kraljevstava. I to je 391 godina, 15 dana. To nam dođe, a od 27. jula 1669. dođe 11. avgust 1840. Trebalo bi da se završi turska dominacija nad hrišćanskim kraljevstvima. I kaže, vidite šta je Turci? Turci su odovuda ovako krenuli odavde. Oni su imali tu malo u sredini, ovo plavo. I tu ovo malo su imali. I onda su krenuli da osvajaju pa tu. A koliko su osvojili ovih tu u Europi, ušli su ovako ovaj dio, Grčku, Albanija, Bugarska, Valahija, Bosna, Srbija, Hrvatsku su osvojili, Mađarsku, Rumunjsku. Kad pogledajte koliko je Evropa, ovo je 1/3 Europe, ovo je 2/3 Europe tu. Šta je ovo? 1/3, tačno. Kaže 1/3 da osvoje. I tačno su 1/3 osvojili. I kaže, i koliko dugo će da traje? Josiah Leach, naš adventistički pionir, kaže ovako. Vreme tokom kojeg su trebali da nastave svoja osvajanja bilo je sat, 15 dana, dan, 1 godina, mjesec, 30 godina i godina. To je 360 godina, što ukupno iznosi 391 godinu i 15 dana. Pod pretpostavkom da je prvi period 150 godina bio tačno ispunjen pre nego što je Dragases uz dopuštenje Turaka stupio na presto i da je 391 godina i 15 dana počela po završetku prvog perioda. Znači šta je bio prvi period? 150 godina, ne mogu da ih osvoje. I onda kad su ih osvojili? Tačno 150 godina od Osmana. 1649. Tačno tad završava se 150 godina. I onda su ih osvojili. A u tom trenutku dana im je moć da ubiju. A prije samo muči, da ih muče, a sad
da ih ubiju. I u tom trenutku počinje od tog trenutka, 27. juli 1449. ide 391 godina i 15 dana da ih pobiju trećinu. Da ih osvoje. I sada, znači on kaže, to će onda da se okonča 11. augusta 1840. godine kada se može očekivati slom otomanske moći u Carigradu i verujem da će se to obistiniti. On je to 2 godine prije 11. augusta, on je to napisao u adventističkim žurnalima. I šta kaže Ellen White? Kaže, to proročanstvo je bilo široko objavljeno i hiljade su sa žarkim interesovanjem pratile tog događaja šta će da se desi u Turskoj. 5 mjeseci pre 22. oktobra 1844. godine vodeći mileriti su kasnije prisjećali kako je cijela zajednica bila uzbuđena, a iščekivanje je bilo na vrhuncu u vezi sa 11. augustom 1840. i njegovim i ličevim predviđenim događajima padom Otomanskog carstva. Znači, svi su bili uzbuđeni kad su to rekli. I šta se dešavalo? Baš u to vrijeme Turska je prolazila kroz jedan težak period civilni, kao da je bio predgrađanski rat. Došao je mladi, 1839. godine dolazi na vlast mladi sultan Abdul Medžid I. 19 godina ima samo, nikad nije vodio rat, a bankrotirala mu je banka. A egipatski paša Muhamed Ali kritizira sultane. Kritizira, kaže ja bi bio bolji sultan, ja bi trebao da osvojim i odvojit ćemo se mi od Carigrada, ja ću da uzmem Egipat. I egipatski paša Muhamed Ali je hteo da se odvoji, da raspukne i trebao je da krene građanski rat. I onda bi krenuli drugi, onda su neki druge paše isto htjeli da se odvoje i tu bi bio kaos na Bliskom istoku. I šta radi Abdul Medžid I? Abdul Medžid I šalje pismo Europljanima. On šalje pismo Francuzima, Britancima, Rusima, Nemci, Prusija, Nemci i Austrijancima. I šalje, kaže, spasite me od Muhameda Alije. Dođite i spasite me, ja nemam snage. I onda su se dogovarale europske sile, izbacile su Francusku, nećemo ove ateiste. Onda su se dogovorile Rusija, Prusija, Njemačka, Austrija i Britanija. I one su se dogovorile, hajde mi da se dogovorimo, da napravimo ugovor sa sultanom, da prestane progonstvo hrišćana, da mogu hrišćani da idu u Jeruzalem, da mogu arheologiju, da idemo da tražimo Ninivu, da idemo da tražimo Babilon, da kopamo arheologiju, da pronađemo, da potvrdimo Bibliju. I napravit ćemo savez sa sultanom i onda napravit ćemo ultimatum sultanu da mora da se europezira, da dozvoli versku slobodu, napravit ćemo, a za uzvrat obranit ćemo Tursku od paše. I oni se dogovore 1. srpanj 1840. godine The Treaty of London, londonski ugovor. 1. juli 1840. godine. Londonski ugovor. I oni to pošalju u Istanbul. Istanbul dobiva 1. augusta ugovor i gleda. I kaže dobro. I onda daje Rifat Bey, operni pevač Rifat Bey, daje sultan njemu, daje mu ugovor, ultimatum i oni sa brodom idu u Aleksandriju. I dođu do Aleksandrije, a sultan nije ništa potpisao. Nego su došli do Aleksandrije i došli su 11. augusta 1840. I ultimatum se predaje i onda je Rifat Bey predao ultimatum zapadnih sila Muhamedu Ali Paši. I predao mu je ultimatum gdje su zapadne sile rekle mi sada štitimo Tursku. Turska je naša. I u tom trenutku ko je tatko? Ko je tatko? Ko je glavni? Englezi su glavni. Znači, Englezi su... I onda je poslije paša njih napao. I Englezi su ga rasturili pašu 2 mjeseca poslije. Ali u tom trenutku, 11. augusta, u tom trenutku Turska gubi svoju independentnost.
Znači, ili nezavisnost. Koliko godina je bila pobijala trećinu ljudi, bila dominantna Turska? 391 godinu i tačno 15 dana. Tačno od 1649. Tačno se ispunilo proročanstvo kaže, i onda su počele britanske novine to da pišu. Prvo, Morning Herald, Britanija, 5. septembar 1840. godine na 3. strani. Onda The Morning Chronicle, odmah 5. septembar. Onda Škotskoj pišu novine 9. septembar, dobivaju se vijest da je Turska pala pod moć zapadnih sila. Onda Clonmel Herald u Irskoj, 12. septembar 1840. Onda napokon je došlo u Ameriku, a u Americi adventisti čekaju ovako. I napokon dolazi u Ameriku 26. septembra vest sa parobrodom, dolaze i pišu 26. I šta je pisalo? I onda u Filadelfiji 29. septembar. A šta je pisalo? Evo da vidite šta pišu Britanci. Septembar 5. 1840. kaže postupci engleskih trgovaca u Aleksandriji, dolazak Rifata Beja i gospodina Alisona parobrodom Bair Tahir iz Carigrada 11. augusta sa ultimatumom 4 sile izazvao. Kad su došli? 11. augusta oni su rekli Tursku mi štitimo. I tada je efektivno Turska jednostavno postala protektorat zapadnih sila. Onda kaže Morning Chronicle 5. septembar 1940. Kaže dolazak Rifata Beja i gospodina Alisona parobrodom Bair Tahir 11. augusta sa ultimatumom 4 sile izazvao je veliku pometnju ovdje. Onda kaže napokon u Filadelfiji, septembar 29. 1960. kaže pukovni hođisti britanski trgovci u Aleksandriji, kaže po dolasku Rifata Beja u Aleksandriju i Carigrada sa ultimatumom 4 sile 11. augusta putuju hođisti britanski general, obrati se prenoseći im generalno oprezno reći obavještenje o kritičnoj situaciji koja se nalazi stvari. I šta kaže London Morning Herald, piše komentar, 5. septembar, kaže ovako. Otomanska vlada svedena je na rang, šta? Marionete. Tada velika Turska, koja je dominirala svih, koja nikom se nije klanjala, 391 godinu i 15 dana nakon što su osvojili prvo hrišćansko carstvo i postali dominantno da pobiju trećinu, u tom trenutku izgubili su. Tačno u 15 dana. Kaže, otomanska vlada postaje marioneta, a izvori njene snage su potpuno presušili. Sultan nema moć da sprovede sopstvene dekrete u delo. Kaže, ali Rusija, Engleska, Austrija i Pruska umešali su se i kažu da će to učiniti za njega. Sultan je sveden na rang marionete i izvori snage Turskog carstva su nepovratno uništeni. Šta kažu doktor Ira Lapidus sa Oxfordu sa Cambridge univerziteta? Šta on kaže na to? Šta se desilo? Kaže, Ira Lapidus, ugledni naučnik islamske istorije, napisao je nakon ugovora iz 1840. kaže, Otomansko carstvo je postalo šta? Protektorat Evrope i pijun velikih sila. Šta kažu muslimanski doktori? Muslimanski doktor, učenjak Said Fayaz Mahmud, komentariše londonski ugovor iz 1840. kaže, jasno je da je otkucalo posljednje zvono za Otomansko carstvo. Kada? The treaty, ugovor Londona, i kad je londonski ugovor primenjen 11. augusta 1960. je efektivno došao na snagu, Turska je praktično rekla gotovo sam. Doktor McKean kaže, terminalno bolesni pacijent, bolesnik Europe, Turska je dugo umirao. Nakon toga Turska je umirala, ali tad je izgubila svoju independentnost. A krasnije je poslije carstvo potpuno umrlo. Šta kaže Ellen White? Godine 1840. još jedno značajno ispunjenje proročanstva. Pale su zvezde, se sjećate, zvezde su padale. Koji ste bili ujutro ovdje? Kad smo govorili o znacima vremena. 1833. padaju zvezde po cijelom svijetu, oni meteori. Oni kažu, 250.000 meteora. Kažu, Isus dolazi. I onda Lič piše, sad će da i Turska padne. I svi čekaju, i Turska padne baš u dan. Tu je počeo adventni pokret da raste ko lud zbog toga. Kaže, godine 1840. još jedno značajno ispunjenje proročanstva izazvalo je široko interesovanje. 2 godine ranije Josiah Leach, jedan od vodećih propovednika drugog dolaska, objavio je tumačenje Otkrivenja 9, predviđajući pad Otomanskog carstva. Prema njegovim proračunima ova sila je trebalo da bude srušena godine 1840. negde u mjesecu augustu.
Dopustiš i kaže da prvi to će se završiti 11. augusta 1860. godine kad se može očekivati da će otomanska sila u Carigradu biti slomljena i to će biti slučaj, kaže, ona citira Josiah Licha. I sad kaže, tačno u određeno vrijeme Turska je preko svojih ambasadora prihvatila zaštitu savezničkih europskih sila i tako se stavila pod kontrolu hrišćanskih nacija. Događaj je tačno ispunio proročanstvo. Haleluja. Kad je to postalo poznato, mnoštvo je bilo uvereno u ispravnost principa proročkog tumačenja koji su usvojili Miller i njegovi sljedbenici i adventnom pokretu je dat divan postoje. Bez Turske, bez ovog ispunjenja, adventni pokret ne bi imao takav rast. Doživio bum. Doživio je bum. I oni su imali, kaže, 1755. Lisabonski potres. Kaže otkrivenje, bit će potres, pad inkvizicije, zatamnjenje sunca i mjeseca, pad papstva, pad zvezda, pad Turske. I oni su to sve vidjeli u svojim očima, ispunjenje proročanstava. I onda, nakon toga idemo sad dalje. To je bila, znači, 6. truba. 6. truba kaže, ti jahači su izgledali, kaže, oklopi za prsa, bili su im plameno crveni. Turci su izmislili crvenu boju. To nije bilo lako da ti imaš crvenu boju, da svim svojim vojnicima daš crvenu boju. Oni su imali neki crv iz Perzije. Oni su gnječili tog crva i dobili crvenu. Možda baš iz toga dolazi. Crvena boja. Možda. Ok. Kaže, i oni su plameno crveni oklopi, a imali su i plavu boju i žutu. Sada vidite kako su izgledali turski vojnici. To imam na slici. Ok, sad ćemo da nađemo. Turski janjičari i vojnici. Čekaj da vidimo, imam tu drugu sliku, bolju. Da, a ste gledali seriju? Da. Poslije su Britanci preuzeli od Turaka crvenu tu boju, da oni su bili crveni mundiri, su se zvali. Čekaj, di mi je ta slika? Sad ne mogu da nađem tu sliku. Čekaj, naći ću negdje tu. Pa kako, nemam tu sliku, to sam imao tu u ovom komentaru. Možda sam je stavio, ok. I baš su imali crveno, plavu boju i žutu na sebi. Sad ćemo da vidimo. Turkish. Turski janjičari, vidite? Plavo, crveno i žuto. To su njihove glavne boje bile. Često su te boje stavljali na sebe. Vidiš, crveno, plave hlače i žuto i crveno. Crveno, žuto i plave hlače često. Ok. I zavisi, da. Ok. Imao sam neke slike. Dobro. I onda, kaže dalje, a glave konja, sad neki njihovi konji, bile su kao lavlje glave. Kao lavlje glave. Čekaj malo, imam i to. Aha, ne, to mi je skroz dole tu. Aha. To mi je skroz dole, tu imam. Kaže, topovi, oni su stavljali lavlje glave na topove. Sad ćemo da nađemo, to je tu dole, to je tu dole, evo, tu smo. Krivo sam scrollao. Evo ih, vidite ovo. Kaže, janjičari, gledajte, plavo, crveno ili žuto, crveno. I dan danas turska zastava, žuto, crveno, oni imaju žuto, to je njihova boja, žuto, crveno, a često ovaj plave hlače ovako. Da. Vi to poznate. A ovo je contemporary u ono vrijeme nacrt jednog turskog topa. Vidite što su stavljali na glave. Lavske glave. Pogledajte. Lavove su kao stavljali, kao lav da riče. Često su stavili ovako na usta top. Kao da lav, kao da riče iz toga.
Pogledajte, još lavlja glava. Lavlja glava. Neki nisu imali, ovi su imali. Neki su imali, a neki su imali bili ovako. Drugčiji, imali su i ovaj veliki što nije imao lavlju glavu. Sad ne znam di mi je ta slika. Ok, to je to. I kaže, imali su glave kao lavlje glave, a iz njihovih usta izlazili su, iz tih glava izlaze šta? Vatra, dim i sumpor. Kako iz usta? Vatra, dim i sumpor. A to točno to izlazi iz topa. I kaže, sa ta tri zla, vatra, dim i sumpor, koje su izlazile iz njihovih usta, ubila su trećinu tih hrišćanskih otpalih ljudi, otpalih kraljevstva. A konjima se snaga nalazila u ustima, zato što je u topu, on vidi kao konj, jer ima kotač i konji su to često vukli i Jovan vidi, kaže, to je konj, a to je u biti ovako izduženo, a konj ga vuče. I on kaže, to je konj, njemu je to konj, jer ima one kotače, znači, kao konj. I konjima se snaga nalazila u ustima i repovi. A zašto repovima? A gdje se stavi kugla? Ili gdje se zapali ono? Fitilj, on vidi da u repu. I to je u biti, to je cijelo to, kaže, cijeli taj kao rep. I repovi im su bili kao zmije, znači dugačko kao zmija, a glavama, sa glavama, znači kugle koje su nanosile ozljede ljudima. Ali ostatak, Bizantinci, Srbi, Makedonci, Vlasi, Rumuni, nisu se obratili od obožavanja djela svojih. Nisu se obratili i danas slave i Sveti Sava i Sveti Mihajlo i Sveti Sveci i svete relikvije i slike nisu se obratili od obožavanja. Nisu prestali štovati, to su demoni i idoli napravljeni od zlata, srebra, bronce, kamena i drva koje ne mogu ni vidjeti, ni čuti, ni hodati. I nisu se obratili ni od ubijanja, vraćanja. I danas vraćaju pravostavci, odim kod svoje babe, ona pije kavu i poslije gleda u talog. Pa mi govori, sad će sine da se molim Svetom Mihajlu da ti bude dobro, čeka da pogledam u kavu, šta će da ti bude u kavi, šta je to? Šta radiš, babo, ti mi vraćaš? Pa tako me ciganka naučila. Pa to je vraćanje, brat. Pa kakav pravoslavac, ti si kao neki hrišćanin, tu vraćaš. Pa to tako u našoj kulturi, znaš, babo. Kaže, vraćanja i seksualni nemoral, ni krađa i nisu se obratili od toga. Znači, ništa, nema reformacije, na istoku nema reformacije. A u 11. poglavlju bit će Francuska revolucija, koja je kaznila katoličku crkvu. I tamo je katolička crkva puknula od one Francuske revolucije, ali tamo kaže, obratiše se neki. Na zapadu je bilo protestanti i neki su se obraćivali, bilo je reformacije na zapadu. A na istoku ništa novog. Na istoku nije bilo. I to je sad 9. I sad pazite što se dešava. Nakon 9. Sad ovo je vrhunac ovog našeg seminara i sad ćemo koliko sati? 8. Dobro, super, nismo daleko. Sad ćemo za 15 minuta završiti. Otkrivenje 10. 10. poglavlje i sad se javlja šta? Javlja se adventni pokret u trubama. A trube su kazne. Ali Bog u milosti svojoj daje poziv. Po trubu, poziv. Kad se Turska pala, onda su adventisti počeli da propovedaju Isus dolazi. I sad se odmah javlja adventistički pokret u 10. poglavlju. Gledajte sad 10. poglavlje. Kaže, tada sam video jednog drugog moćnog anđela kako silazi s neba i bio je ogrnut oblakom. To je Isus. Oko glave imao dugu, lice mu je bilo kao sunce, a noge kao vatreni stupovi. U ruci je držao mali razmotani svitak. Držao je knjigu, malu knjigu. Ali kakvu? Razmotanu knjigu. Sad, kaže, svoju je desnu nogu stavio u more, a lijevu na kopno. I onda kaže ovako, 5. stih. I tada je anđeo kojeg sam vidio da stoji u moru i na kopnu digao desnu ruku prema nebu. Šta je digao? Desnu ruku prema nebu. I zakleo se po onome koji živi za veke vekove, koji je stvorio nebo i sve što je u njemu, i zemlju i sve što je njoj, i more i sve što je njemu. I kaže, neće više biti, krivi prevod, neće više biti vremena. Neće biti više vremena. Idemo da pogledamo. Idemo otkrivenje. Otkrivenje 10.6. Da ću da pokažem i na grčkom.
Revelation 10.6. Ovo je bitno sad. Kaže ovako, Otkrivenje 10.6. I on obećao da neće više biti vremena. Ali prevoditelji kažu odgode, jer ne znaju, ne razumeju. I kaže ovako, kaže neće biti kronos. Kronos je vreme, ali često kažu odgoda. A odgoda je kronija. Ali prevoditelj ne razume šta hoće da kaže, onda on prevodi odgoda. Ali pravi prevod je kronos. Kronos je vreme. Kaže kronos, 2 kronos i polovinu vremena. Ok, i sad u Otkrivenju ovako, idemo sada ovdje. Kaže ovako, idemo sad tu da vidimo kraj, šta će da bude sad, Otkrivenje 10. Kaže ovako, idemo na Karadžić, ajde, da mu verujemo ovaj put. 6. stih. I kaže, i zakle se onim, dobro, pa za ono vreme bio dobro. I zakle se onim koji živi va vek veka, koji sazda nebo što je na njemu i zemlju što je na njoj i more što je, da vremena više neće biti. Kaže, neće biti više vremena. Šta to znači? I kaže ovako. I sad pazite se ovo. Mi sad, znači, imamo braću i sestre. Znači, ovako ću da vas pitam. 1. stih. Kaže, imaše u ruci svojoj knjižicu otvorenu. Šta je imao u ruci svojoj? Knjižicu otvorenu. Šta je imao? Knjižicu otvorenu. Čekaj, kako to znamo da je to prorok Danilo? Idemo da vidimo o Danilo. Danilo, kako znamo? Moramo sve da dokažemo iz Biblije. Danilo 12. poglavlje 4. stih. Gledajte šta kaže. Danilo 12. glava. I kaže, a ti, Danilo, zatvori ove reči i zapečati ovu šta? Zapečati knjigu do posljednjeg vremena. Aha, do čega? Kronos, do posljednjeg vremena. Mnogi će pretraživati i znanje će se umnožiti. Kaže, zapečati knjigu do kada? Do posljednjeg vremena, neće da mnogi da razumeju. Tek kad dođe posljednje vrijeme će da se razume. I tad pogledah ja Danilo i gle, stajahu druga dvojica, jedan sa ove strane na bregu reke, a drugi s one strane na bregu reke. Je to suho tlo. I jedan reče čoveku obučenom u platno koji stajaše nad vodom u reci, kad će biti kraj? I čuh čoveka obučenog u platno koji stajaše nad vodom u reci i podiže, šta podiže? Desnicu svoju, vidi šta je to? Podiže desnicu svoju, levicu svoju k nebu, i čuh čovjeka obučenog u platno koji stajaše gde? Nad vodom. Znači šta mi imamo ovdje? Otkrivenje 10. poglavlje, šta imamo? Otvorenu knjižu. Šta imamo ovdje? Knjižicu otvorenu i metnu nogu svoju na more, a lijevu na zemlju. Znači na suho i na more, jel tako? I šta je napravio? Otvorio je knjižicu. A u Danilu, kaže, ja vidih, kaže, zapečati ovu knjigu do posljednjeg vremena i on vidio je, stajaše nad vodom, a jedan sa ove strane na bregu reke, a drugi s one strane. Znači na suhom i na vodi, jel tako? Imamo suho, breg, imamo vodu, jel tako? Imamo vodu, imamo suho. Jel imamo? I da li on zatvorio knjižicu? Zatvorio knjižicu, kaže, zapečati ovu knjigu, jel tako? I kaže, i čuh čovjeka obučenog u platno koji stajaše nad vodom u reci. I šta je napravio? I podiže šta? Podiže desnicu svoju ka nebu i levicu svoju. Čekaj malo, podiže šta? Idemo vidjeti Otkrivenje 10. poglavlje. U 10. poglavlje on kaže i povika snažnim glasom i sad kaže 5. stih. I anđeo koga ja vidjeh stajati na moru na zemlji. Šta napravi? Podiže desnu ruku prema nebu. Šta radi? Otkrivenje citira Danila. I šta je onda još bilo u Danilu? On kaže i on podiže desnicu svoju i levicu na nebu i zakle se onim koji živi u vek vekova da će sve ovo se ispuniti. Čekaj, i zakle se onim koji živi u vek, jel tako? Zakle se onim koji živi u vek, jel tako? Ok, a šta kaže Otkrivenje? I kaže, i zakle se onim koji živi va vek vekova. Koji sazda nebo i što je na njemu i zemlju i što je u njoj i šta se zakle? Zakle se da
vremena više neće biti. A šta je ovdje bilo u Danilu? Šta se ovdje zakleo? Zakle s onim koji živi u vek vekova da će sve ovo ispuniti po vremenu, po vremenima i po vremena. Šta je vreme? 2 vremena i pola vremena. 1260 dana. Kad se ispuni 1260 dana, sve će se to ispuniti, ovo što si govorio Danilo. I mali rog i sve će da se ispuni. Kad se to bude ispunilo, onda kaže Danilo, zapečati ove reči i ovu knjigu do posljednjeg vremena. I stao je na more, stao je na kopno i na vodu, zapečati ovu knjigu, zakle se, digne ruku ka nebu i zakle se onim koji živi da će za vreme, 2 vremena i polovina vremena i onda će se sve svršiti. Kad se svrši rasap sile svetog naroda. Onda će se sve svršiti. A šta kaže Otkrivenje? Otkrivenje kaže sad je to se ispunilo. Ispunilo se kraj vremena. Ispunila su se proročanstva. Kaže, on držaše u ruci, sada drži u ruci knjižicu šta? Otvorenu. Znači knjižica se otvorila. On je stao jednom nogom na more, a lijeva noga na kopno. I kaže, i povika glasnim, i šta je onda 5. stih? I kaže, i anđeo vidi stoji na moru, podiže ruku, je podigao ruku, znači on kaže, stao je na kopno, stao je na more, knjižica, otvorio knjižicu, šta je napravio s rukom? Podiže ruku svoju ka nebu i šta je? Zakleo se kome? Onim koji vječno živi, zakleo se onim koji vječno živi i šta se zakleo? Da vremena više neće biti. Znači u Danilu bit će šta? Zatvori knjižicu, zakle se rukom, kopno, zemlja, zakle se rukom onim koji vječno živi za vreme, 2 vremena, pola vremena i onda će se to otvoriti, onda će se knjiga razumjeti Danilo, idi da spavaš Danilo. Ok, i sad Otkrivenje 10. poglavlje, stane kopno, more, digne ruku, zakle se onim koji vječno živi, otvori knjižicu. A kaže, rekao da neće da se otvori. Otvori knjižicu i kaže, nema više vremena. Nema više vremena. Amen? Ispunilo se proročanstvo. Nema više vremena. I sada, ali nastavlja se proročanstvo. 8. stih. I čuh s neba opet glas, progovori sa mnom, reče, idi Danilo i uzmi šta? A šta je, koja je to knjižica koja se sad otvorila? Pa Danilo koja je bila zapečaćena, sad se otvorila. Nema više. 1260 dana se ispunilo. Adventisti su to propovedali. I on otvori knjižku, uzmi knjižicu. I šta kaže? I odoh ka anđelu i rekao mu, daj mi knjižicu. Mi moramo da kažemo, daj mi Bože da razumem proročanstva. Daj mi knjižicu. I reče mi, uzmi i pojedi je. I grka će ti biti u trbuhu, a u ustima bit će ti slatka kao med. Zašto bi Danilovo bilo proročanstvo gorko? Sad kaže, i uze knjižicu iz ruke anđelove i pojedoh je i bijaše u ustima mojim slatka kao med. Zašto je bila slatka? Isus dolazi. On je uzeo knjigu, proročanstva su se ispunila. 2300 dana, 1960 dana, sve su se ispunila proročanstva. 70 sedmica, otvorila se knjiga, propoveda se, Isus dolazi. I u ustima mi je to bilo tako slatko kao med. A kad je pojedoh, postala mi je šta? Zašto bi knjiga proroka Danijela kad se otvori na kraju dana, zašto bi postala gorka u stomaku nekome kao gorka? Zašto? Razočarenje adventističko. Čak i to je Bog predvidio da će da se desi. I rekao nam je tu da će da se desi. Znači, slatka bi bilo kome propovedao. Kad se otvorilo Danilo, kaže zapečati tu, sad se otvorilo i kad se otvori, i Jovan predstavlja Božji narod, kaže jedi. I mi smo to jeli. I mi smo propovedali. Pala je Turska, taman, 9. glava. Sad dolazi adventni pokret, propoveda da je sve ispunilo se. I bilo je slatko. 4 godine su propovedali, 2 miliona ljudi, svi su počeli oko Milera da se skupljaju. Ali onda, knjiga Danila postala je šta? Gorka u trbuhu. Razočarenje. Mi smo mislili da Isus dolazi, a slatko bilo u ustima da Isus dolazi. A on mi reče, nemoj da se obeshrabruješ. Valja ti opet prorokovati. Sad kome? Americi? Jer tamo su samo Ameriki, možda malo Engleska. Kaže, ne, sada svim narodima, adventizam mora da ide svim narodima i plemenima
i jezicima i carevima. A ta narodi i plemeni jezica, to je prva anđelska vest. Kaže, videh anđela poslije nema kako leti i kaže, ima radosnu vest da propoveda svim narodima, jezicima, plemenima i puku. I kaže, bojite se Boga, podajte mu slavu, jer dođe čas istražnog suda. 1844. Prva anđelska poruka. Znači, kaže, valjati opet prorokovati narodima, plemenima, jezicima i carevima. Amen. I to je, znači, otkrivenje se ispunilo. Znači, moramo, i da li se ispunilo i ovaj dio? Adventni pokret, mali pokret, raspose, o razočarenje, grka u stomaku, a on kaže, propovedaj svim narodima. I joj, kojim svim narodima? Nas je malo. Ali danas, otišlo je od Amerike, jer neko mogao da i pomisli da će doći u Severnu Makedoniju jednog dana. Došla je i u Makedoniju, i u Filipine, i u Indoneziju, i u Papua Novu Gvineju. Sad je bilo 500.000 ljudi se krstilo u Papua Novoj Gvineji prošle godine adventizmu. I u Filipine, svuda i cijeli svet sada sluša. I to mora da se širi. I ta poruka mora da se širi. I sad dolazi sedma truba. I sad dolazi sedma truba. Sljedeće poglavlje. Sedma truba kaže ovako. Preskočit ćemo Francusku revoluciju, to je sad kazna nad katolicima, nemamo vremena. I kaže, drugi jao prođe, evo treći jao dolazi. I sedmi anđel, sedma truba, evo ga, šesta truba. I sedmi anđel zatrubi. I na nebu odjeknuše silni glasovi. Kraj suda. Znači, otvorio je knjigu, 6 pečata, tak, pečati. Sedmi pečat, trube, tak. Došla sedma truba i šta je? Sedma truba, kraj. I ko se javlja? Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo gospodara našega i pomazanika njegova i kraljeva će uvijek. Zašto? Zato što Bog je opravdan kroz sud. I tada, gle ko se javlja? Ko se javlja? 24. Zašto se javljaju 24 starješine? Na početku suda ko se javio? 24 starješine. Oni kaže, gledaju kako se otvara knjiga. I otvorila se knjiga, 6 pečata, u 7. pečatu od 7 truba i sad u 7. trubi to je kraj. I ko se sad javlja na kraju suda? Opet 24 starješine. Oni počinju i završavaju. Tada oni su gledali, oni su svedoci. I 24 starješine što pred Bogom sjedoše na prijestolja. Padoše ničice i pokloniše se Bogu i govoreći, zahvaljujemo ti gospodaru Bože Slavodolju koji jesi i koji biješ zato što uze u ruke moć svoju. Da, zato što je sud. Kad je završio sud, sad Bog može da deluje. I zakralji se. Isus je uzeo kraljevstvo. I gnjevili se narodi, to će bude veliki, na kraju vremena gnjevit će se narodi na nas. Gnjevili se narodi, ali dođe srdžba tvoja i čas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim. Da vas pitam, naplata, da li je to plata? Da li je to istražni sud ili izvršni sud? To je sad plata. Da se plata dade slugama tvojim prorocima i svetima, svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima, i da se unište oni koji kvare zemlju. Je to istražni sud ili je to izvršni sud? To je kraj onima koji kvare zemlju, da se unište. Pa sad ovo. I vidite sad ovo. I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se šta? Kovčeg saveza u svetinji, u hramu, u svetinji nad svetinjama. Da vas pitam, zadnji put u historiji čovečanstva gdje se otvorio zveo i ljudi su mogli da vide u svetinju, Kada? Golgota. Kad je Isus umro na križu, šta se desilo sa zemaljskim hramom? Šta je bilo? Prerezala se zavesa se pomaknula i ljudi su mogli da vide ono što nije smjelo da se vide u svetinju. A šta je to značilo? Hram je sada nepotreban. Završila je služba hrama na zemlji, jel tako? A šta je sad ovo? Ovo je hram jel ima hram na nebu? Jel će da se završi služba i s tim hramom? Kaže, otvori se hram i pokaza se kovčeg saveza na nebu. Znači, otvorila se svetinja na svetinjama i sada se vidi, i to je simbol, to je aluzija na, kao što je zemaljski hram izgubio svoju dužnost jer je bio kraj, sada je kraj i posredne službe na nebu.
I dolazi sada, sad padaju 7 zala. I sad nemamo vremena za 7 zala, to ćemo drugi put. I to je to. Amen. Da li razumijete otkrivenje sad? Sve razumijete, možete sve da ponovite, je li tako? Evo, gledat ćete video. Amen, amen. Znači, Gospod nam je pokazao veliki Božji sud na nebu, amen. I pokazao mi i pečate, i svaki pečat, prvi pečat, prva truba odgovara. Drugi pečat, oni koji su progonili ljude u drugom pečatu, dobili kaznu u drugoj trubi. I treći i tako do kraja. I Bog je čak u trubama i dao i adventni pokret se javlja u trubama, zato što mi adventisti moramo da razumijemo trube. Zašto? Ako ne razumeš trube, kako ćeš da razumeš otkrivenje 10. poglavlje? A u otkrivenju 10. poglavlje šta je tamo? Jede knjigu i veliko razočaranje. Odmah nakon što je pala Turska u 9. poglavlju, odmah se javlja adventni pokret u 10. poglavlju. Oni su povezani. I zato mi moramo da znamo otkrivenje, da znamo naš identitet, da znamo kako nas je Bog vodio kroz historiju. Amen? Amen. Ok, možemo da ustanemo na molitvu, da završimo ovaj seminar. Uspjeli smo maratonski u 10 sati da završimo sve. Ja ću da se pomolim, a poslije može. Ajde da kliknemo na molitvu za kraj. Ok. Oče nebeski, evo hvala ti Gospode što smo mogli da vidimo i trube, ispunjenje proročanstva svih. I Gospode, to je velika stvar. Jedno proročanstvo da se ispuni, a kamoli i 7 crkava, i 7 pečata, i znaci vremena, i svaka truba tačno simbol, i onda adventni pokret u predzadnje vreme, i doći će uskoro 7. truba. Mi smo, Gospode, sada znamo da smo u 6. trubi i naša zadaća je, kaže, da prorokuj svim narodima, jezicima i plemenima i kraljevima. Gospode, daj nam Svetog Duha da znamo kako možemo da prorokujemo kad ne razumijemo i ne slažemo se. Mi moramo, Gospode, da se složimo, da znamo šta je prava doktrina i šta je pravo ispunjenje proročanstva. Da možemo da propovedamo gdje smo, kako se ispunilo sve tačno u dan. 391 godina, 15 dana, tačno se Turska izgubila svoju nezavisnost. Sve se ispunilo, Gospode, u dan. I zvezde su pale na vreme. I Gospode, hvala ti što si nam pokazao istinu i što nas znamo da smo tvoja crkva i da znamo da Isus dolazi uskoro. Samo što fali je da se zapečatimo. Ono što fali, Gospode, da se pokajemo za svoje grehe, odbacimo i da dobijemo pečat na čelima i onda će biti kraj, onda će Sotona da napravi i nedeljni zakon i sve će doći kasnije. Gospode, ja te molim da nas vodiš, blagosloviš. Hvala ti, Gospode, što možemo da naučimo istinu o otkrivenju i blagoslovi nas da se svi ujedinimo u Isusovo ime. Amen.